Projekt finansujú Švédska agencija za medzinárodni rozvoj i sotrudníctvo SIDA i opština Šid 20%, kolo 50.000 evra, a realizuje njemecka organizacija HELP u sotrudnictve ZOS opštinu Šid. Realizacija projektu započala 3. apríla toho roku. Na konkurs še prijavili 40 zacikaveni, a včera potpisani 15 kontrakti ZOS tima, co prešli na konkursu. Cilj projektu, že by še obezpečila zaňatost Romoch i Romkinjoch i drugih zahroženih grupoch, žiteljoch i zmenšalo hudobstvo ciljnih grupoch. Prosekova vrednost sredstva okolo 2500 evra za opredzeljeni projekt. Poljoprivreda, plasteniki, pčolarstvo, robota so sekundarnima sirovinami, ali i za mašini za piljenje i rubanje dreva, šivaci mašini i druge. Od ponedjeljku počina perše realizacija projektov vjazanih za poljoprivredu. Učast ženoh u tim projektu 53, a Romoh 60% od potrimanih projektov u opštini Šid.